Fienina Mikel, Mia Fair and Pola over Ewenyigba TV, Alabama Fair Nyadzɔdzɔ Fair Election Fuga Hostel, the HTU Bomb, Kamasu, the Ewenyigba TV, Fair Nyadzɔdzɔ na Adomia Bole Evegbeme. Nyadzɔdzɔ ya Hemdego, Lemia Facebook, and a market at them at Chiaka Ewenyigba TV, the satellite Hello Agbaji, the Emo 17 platform Aji. Nkonye Joyce Nyale Nkule Nyadzɔdzɔ yune efolete lege penke kajia vetanya ado. Ghana play Colombia there asi agane via de Nyale Nkule Nyadzɔdzɔ yune efolete lege penke kajia vetanya ado. Ghana play Colombia there asi agane via de kadodo de tema play Cartagena pe fujepo adome. Make Sami Chemfi be chidudra pe dodo be tope de capo na po big push pe mododo nya ojia ejese emejole akama ameyumete hale so pamoa biabewa woto troblibo le so pa pe hehena na Ghana Nedemake Ghana Zukome via the Attorney General the Supreme Court the Mkototro na kutoka International Airport at emergency medicine residents iwole kolebu doyo pegama benana metata iwo wono dono wojipomle anipa popula wole menene matututu ke kojidola iwole tamale abiabe Yewo biji da yewo pe don wo de ale yewo mefe jinu aton perfect na yewo ata na yebe mi ejole akama fabag na gbe jidudu do pe ipona nududu ple aglede nya oji le dukame bobe wa bobe tomatoes li le nkeke bla asiekeme alebene mi egeregbeta tukoma Australia ple European Union de asichacha ndodo adete le hekeme fe dikeke ya wume.
Le míaƒe nyadzɔdzɔgbãtɔ me emekɔ be Ghana dukɔa kple Colombia wode asi agbalẽ yi ahe kadodo nyui aɖe tema kple Katayana ƒudzeƒewo dome alebe woahe asitsatsa kadodo nyui aɖe age ɖe Afrika kple Latin America dome. Ke Samuel Kudzeto ablakɔa yi nye dziɖuɖumegã yi kpɔna gbetanyawo gbɔ le dukɔa me ɖe gbeƒã be wode asi agbalẽ ya te le Bogota le dzeɖoɖo megbe ye ado ŋusẽ ganyawo ƒe katiatia le dukɔ eveawo dome. Eme kɔ hã be afɔɖeɖea ana mɔnukpɔkpɔ geɖe be dɔwɔwɔ nunayi dzi nyuie le akpa eveawo dome. Nutsotsoa na mienya be Colombia dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ yi nye Francia Elena Marque Mina ye nye ame yi ke nenye kposese le megbe na afɔɖeɖe ya bliboe alebe Ghana dukɔa yi dzi eƒotsi abɔta na Colombia ƒe dziɖuɖumegã yi kpɔna gbetanyawo gbɔ ɖe ale yi eƒe wɔna wɔe be wote ŋu elɔ ɖe agbalẽ ya ƒe asidede te ke le ŋgɔdawo tsɔ atidzesi yi le ɖoɖo asi be Atlantic Corridor yi dzi kluvinyenye ƒe asitsatsa toa yamake gazu teƒe yi dzi wa ato ahe dɔwɔɖuia kpɔkpɔkpɔ kple ganyawo ƒe tsitsi ɖe dzi kple mɔnukpɔkpɔ vovovowo akɔve alebe wobe afɔɖeɖe ya ahe kadodo nyuie ɖe Ghana kple Colombia dome ahaʋu asitsatsa mɔnu geɖewo na Afrika kple Latin America. Nenye be mie edzo le míaƒe nyadzɔdzɔgbãtɔ gbɔa Sami Dzemfi yi nye Ghana Gold Board ƒe CEO eɖe me na dziɖuɖua ƒe ɖoɖo yi wòwɔ be woatsɔ mɔdodo wɔna yiwo le dzi yim le Big Push ɖoɖoa tea ede dɔwɔƒe ɖeka ƒe kpɔkplɔ te he etsitre ɖe nya yiwo le tsatsam ku ɖe gasazã fũu akpa ŋuti. Eɖe nya yawo gblɔ ɖe ale yi The Fourth Estate ɖe nuŋlɔɖi aɖe ɖe go hede biabia dzesi ɖoɖo yi ke dukɔkplɔla wɔ de dzesi procurement process yi le Big Push ɖoɖoa tea ŋu ku ɖe ɖoɖo yi wòwɔ be woatsɔ ɖoɖo ya ade dɔwɔƒe ɖeka si me kple gasazã yi aku ɖe eŋutia ta wo yi dzi tsɔ nya ɖe Gavins Kwame Agbodza yi nye dziɖuɖumegã yi kpɔna mɔdodo nyawo gbɔ le dukɔa me ŋu be yama ƒe kpɔkplɔ te woɖe asi le contract bla vɔ ɖekɛ yiwo ƒe home anɔ Ghana cedi bilion bla adre-vɔ etɔ̃ kple edzivɔ aɖewo le dzinu andre me na dɔwɔƒe ɖeka. Ke le nuŋlɔɖi Sami Dzemfi he ɖe ko le egbe ƒe ŋkekea dzia eɖe me be kpeɖodzinu aɖeke meli yi fia be wowɔ vodada aɖeke le nenem ƒe afɔɖeɖe yawo me o. Gatsɔ wɔa contract yiwo ŋu wo eɖe asi le na dɔwɔƒe ya edze yama gate gbe ɖe dzi hã be Big Push contract yiwo katã ŋu wona to PPE approval deditɔ me hafi wo eɖe asi le wo ŋu ye wodo kpɔ to value for money audit wo me yi fia be naneke me ebe ɖe wo me o. Nuŋlɔɖi aga yi dzi hã gblɔ be mɔdodo yiwo hiã le dukɔa me kpatakua gɔ̃ hã ate ŋu ato mɔ deditɔwo dzi. Susuŋatae contract yiwo ŋu wo eɖe asi lea dzese ye wome hã kɔ tsitotsito na dukɔmeviwo ke akɔntanana anɔ ŋu ahakpɔ gbɔ be wodo nenem ƒe mɔ yawo ɖe game dzi. Emie edzo le akpa ma ame yiwo me ede ha le sewɔ takpekpea me woa bia be woawɔ asitɔtrɔ blibo na sewɔƒea me nɔlawo kple dɔwɔla yiwo le sewɔƒea me ƒe heke nana ɖoɖo yiwo ne le tome hena gɔmesese nyuitɔ le sewɔdɔ ƒe sese yi le dzi yim ɖe dzia ta. Ke Vincent Eko Asafoa yi nye Old Tafutɔwo ƒe teƒenɔla le sewɔƒea me
ye fonu de wonu nolanu le choivayi eyime wono network of parliamentary training institute be takpekpeam he tegbedeji be ehia be wawo nkobubu he nana wonawo be waje he me be totro ke mahama ayariga inye ameyi odehale so bama benunola be elevevie be hehenana ya na akeketadechi alo ameyiwo kata kple teƒe yiwo kata sewɔwɔ dɔya edzenale ke menye sewɔƒemenɔlawo kple ameyiwo wɔa dɔ le sewɔƒe ame ɖeɖe ko ke le eƒe nyanua ŋusẽdodo ameyawo katã ƒe nunya kple ŋutete le vevie na dukɔkplɔ nyuie ebe ele na sewɔƒea me nɔlawo be woanya dɔ yi wɔm wole ahase ale yi woawɔ dɔ yawo gɔme tsitotsitɔ ye wòhiã be parliamentary training institute wo hã naƒo wo ɖokuiwo ɖe nenem ƒe afɔɖeɖe ya me ke bena ɖahiãfo yi nye first deputy speaker le sewɔƒea mea ede dziƒo na wo be woatsɔ wo ɖokuiwo na ŋuɖoɖo nyuitɔ na ŋusẽdodo parliamentary institution wo mía ava le ŋku ɖe etasimaŋu atra gbɔ. Parliaments are under intense and unrelenting pressure. The IPU Strategy 2022 to 2026 and Global Parliamentary Report 2022 indicate that while legislative workloads have expanded significantly, structured capacity building for parliamentarians and parliamentary staff remains uneven, under-resourced, and in some cases, outdated. The work of legislators has become far more complex. We are tasked to legislate on matters that are evolving faster than our systems can comfortably respond. The pace of change in the 21st century, fueled by technology, globalization, complex governance challenges, and rising citizen expectations, makes one thing abundantly clear. Parliaments must not only evolve, but must also continuously learn, adapt, and innovate. For this network to succeed, 3 conditions must be met. First, there must be a sustained investment. Second, there must be relevance. The world is changing and our training must change with it by incorporating digital governance, data literacy, climate policy, and inclusive representation as Nyadzɔdzɔ bubudzia Ghana via de ŋlɔ agbalẽ na Supreme Court be woaɖe asi le dziɖuɖua ƒe ɖoɖo yiwo ede tome be woatrɔ ŋkɔ na Kotoka International Airport ŋu elabe afɔɖeɖe ya medze se o eme kɔ be Austin Kwabena Brako Powers ye nye ame yi ke ne ɖe nenem ƒe agbalẽ ya ɖe ko ye wo eɖe me be agbalẽ ya eto le ƒedzinu etɔ̃a ƒe ŋkeke wi-etɔ̃a ƒe ebe dukɔkplɔlawo mate ŋu atso ko atrɔ ŋkɔ na yameŋudzeƒea ele yi me ke wometrɔ se yi ɖe mɔ na ŋkɔ yi zam yameŋudzeƒea le fifia gbã o eyi dzi be ɖoɖo yiwo de tome be woatrɔ ŋkɔ na Kotoka International Airport zu Accra International Airport ele null and void yi fia be ese aɖeke mede megbe nɛ o ebe le nya yawo katã titina nye the General Kotoka Trust Decree of 1969 yi nye NLCD 339 ya tae wòdi tso ʋɔnudrɔ̃ƒea gbɔ be woaɖe gbeƒã be nenem ƒe dikri ya egale dɔ wɔm va se ɖe yi me ke sewɔƒea trɔ eƒe ŋkɔ yamagayi dzi be dziɖuɖua ƒe ɖoɖo ya tsitre ɖe 1992 Constitution yi nye Dulisa ƒe Article 11(1)d kple 11(4) ŋu.
ke brako powers de mebe ye wo biabia de ye dokwi ple duaja katanta alabana ehia vevie be wabri julise inye 1992 constitution yata le miaƒe nyadzɔdzɔ bubuma ameko be kɔdzidɔwɔla yiwo le Tamale Central Hospital la Bichi de woƒe dɔwɔnuwo ɖe ale yi womexe dzinu atɔ̃ ƒe fetuwo na woamawo ata ke afɔɖeɖe ya dze gɔme fu ɖem na dɔnɔkɔdzia ƒe dzadzɛnyenye nyawo elabe xɔwo me mele dzadze o yi ate ŋu ahe kuxi geɖe ve na dɔnɔwo kple dɔnɔdzikpɔlawo siaa le xɔa dzi alebe tsaɖiɖi Channel 1 dɔgbedɛawo wɔ geɖe xɔa dzia ɖe fia be nuwo mele dzi yim le kɔa dzi koŋu elabe gbeɖuɖɔ nugowo yɔ gbagba ye ʋeʋẽmadamedziwo hã dze gɔme dodom le ɖeviwo ŋutsuwo kple nyɔnuwo ƒe nɔƒe nenemake nye viheƒewo kple nɔƒe vovovowo hã le kɔa dzi ke Adam Sulemana yi nye kɔdzi dzraɖolawo ƒe agbalẽdzigla ɖe me be susu yi ta yewo ede dzrolo tome alo bidzi de yewoƒe dɔwɔnuwoa ya nye be womexe fetu yi nye dzinu atɔ̃ ƒe fetu na yewo zuzumata yewo ebidzi de yewoƒe dɔwɔnuwo ya ta va se ɖe yi me ke woaɖe asi le nenem ƒe fetu yawo ŋu na yewoa yewo ma agayi dɔgbe o woɖe me na dɔgbedawo hã be yewote kpɔ eƒonu kple yewoƒe ŋgɔdawo le Ramadan ƒe nutsitsidɔ ɣeyiɣiwo me ya ta nenye be asitɔtrɔ aɖeke meva oa afia kɔtɛe be yewo ma agate ŋu ayi dɔ dzi o elabe yewo le dɔ wɔm ƒe 15 sɔŋ. Míalé ŋku ɖe gbedasi ma ŋu atra gbɔ. My name is Afababa, and I'm a casual worker at Northern Regional Hospital. We are here for almost about 15 years as a casual workers. We have a problem with our salary, and we work for almost about 5 months a day, no salary. And due to that, that's why we went for strike. And we even went to our management during the Ramadan fasting. We went to them and explained our problem to them that Please, is there international Ramadan news? is not a lot of money. So we need them to pay us our salary so that we'll be able to do the fasting. When we went to our medical soup, he promised us that he will pay before the Ramadan. So we waited until we have started the Ramadan without receiving our salary. We thought maybe when we are going to celebrate our Eid al-Fitr, maybe they will pay us for us to use it for our Eid al-Fitr. So it's left for about over one week to the Eid al-Fitr. So we went to him when we asked him about our salary. He also gave us another chance, that we give him another chance for almost about 1 week to see whether he can gather money to pay us or not. Then that is why we also told him that if that be the case, if he didn't get money to pay us, we are not going to work until we get our money. And we also have information that they have paid the pharmacy people, pharmacy casual workers. So for the five months that we are saying, the pharmacy has no any arrears with the hospital. Before this medical soup came to the hospital, he said that he realized that always when we had a problem with our salary, we don't have arrears. Also due to that, he decided to break it down. So he grouped us to categories. So we pay it in batches. We accepted is that he should do it. So the first time he paid the first batch, then he paid the second batch, third batch, he paid us. The next payment, he paid only 1 month to the orderlies. And the following, he paid 1 month to the orderlies and 1 month to the pharmacy. The next payment, he paid pharmacy without paying the order, without paying the other casual workers. The third month, he paid the pharmacy without paying the orderlies, not the other casual workers. And the fourth month, he paid the pharmacy without paying the other casual workers. So that's why we also decided that I think that this is unfair to all the casual workers. That's why we also decided to embark on salary, embark on this strike. If he didn't pay us all our arrears, we are not coming back to work.
So that is our problem. It isn't that we want to meet the management so that we will deliberate on one or two things. The only thing that we need is our salary. They should try as much as possible to get our salary for us. And besides that, we are also urging whoever is listening to us here should try as much as possible to see how best they can come to our aid so that they will engage, they will mechanize us so that all these problems, maybe it will solve. So that is our problem. If we don't get our salary, we are not coming back. Alaga emergency medicine resident wonel Kollywood Teaching Hospital do hegbenya yiwo dono kojia pe ngodawo gbolo ude kojia pe emergency care nwa be nonometata iwo fiafiambe wono dono wo popom le anyigba populua mele etepo wa me wo be nu ile jojo le kwaji tututu ejele nenem penono metata ya wo me alebe nu chocho iwo edede ko choi faya fiakote be nono metata wo nye nyatefe ewo eyiji dem be ngoda wo pe afodede be watro nono me to me amenye enane ike enenyo ye wa adefuna dono wo pele dono jipola wo siale Kollywood Teaching Hospital do yopegame wa mawoga achitre denya iwoglo be nono me anu achi nenye be wo koji baye ye wa be nenefe nono me ya ma ade amechio le koji pape anima no manome wo etegbede jibe koji bawo oxygen point iwo le nono menwime one wo monitoring tools wo no fe iwo ne hia alebe dono chikola ope hekle mededito fe anima no manoa ma atrona neke nenyebe koji bawo gavale agososo ademekra hao le habobu apenya no adeko afodede ya ananono ma agado fievodeji awucha ke dokita iwo enele dono koja dejesi be no yile ji yim le Kollywood Teaching Hospital la menye nane yinele fudem na yawo de kao ke bon enye nono made ike nele fudem na koji okata le Ghana to koya me wo be wodo na amegede wo de yawo de ale yinu wo meleji yim nye tututu le dono koji bubu wo mata ayine webe nono ma vale agosom ne eji yatai obe menye koji bawo dede kodim yawo lewo kebon jidudu do be yine ekpo na lam senya ugbo le dukwama na wo asitotro nyeto blesusu be lam senya wuchi na ayiji awucha yale nkure bedasima. Ideally, these are patients that should have been on the wards, because they've been here for more than 24 hours. The real time for patients to be in the emergency is that within 6 hours, every patient should be stabilized and then moved to definitive care area. But sometimes we have challenges with the ward that there's no space for we keep them there. So this morning we have a bed management team. They've gone around and then they've come back. Our main problem is with internal medicine because they take about 70 to 80% of our emergency beds. We get patients referred from other facilities without them informing us prior to it. And then when they come, we don't turn them away. So we try that we need to do something. Now, some of them are too unstable to sit in chairs. But that's the only option we have because the whole place is full. And it happens mostly in the night that they stay longer. And then before you realize, they are lying on the floor. And then when we come in the morning, Afuto agede tomatoes chechawo Nyadzɔdzɔ alebe the Food and Beverages Association of Ghana faba kinye habobo ikenenye nududu le ahano no wala ope haboboa enagbeda sise sankpe diade ajidudu tope ikona nududu le akletenya wuchi le tukwame be wawo asitotro pata aha achi tomato chechewo be untinya le tukwame nemenye nemawa the wofa abu efenu fanyenye
le nyayi wogblɔ tsɔ va yi mea wogblɔ na dɔwɔƒea be womeɖe nu vanyenye yi le dɔwɔƒea si fia le ɣeyiɣiawo me tututu o nenye be womate ŋu aɖe tomatoes le ŋkeke blaade tsɔ yi blaasiekɛyawo me o. Habɔbɔa yi dzi hegblɔ be nu yi do mo ɖa tso Burkina Faso dukɔa mea eɖe gbɔdzɔgbɔdzɔ kple dzadzraɖo mawɔmawɔ yi ke ne le Ghana dukɔa ƒe agbledenyawo me aɖe ko. Alebe Fabak ga yi dzi be medze le gɔmesese aɖeke nu be dukɔ yi si agbledenyigba wɔ nu gbogbowo lea naganɔ mɔ kpɔm na dukɔ aɖeke hena nuɖuɖu bɔbɔwo abe tomatoes tsetsewo ene o. Wobe tomatoes tsetsewo nye nane yi tsena le kɔsiɖa 2 kple 3 dome yata ne enye be tsidede nuku kple nu bubuwo yi dzi nyuie yata ne enye be womate ŋu adi ŋuɖoɖo na nene ƒe kuxiya alɔtsɔtsɔetɔ ye wa anye be megbetsitsi wonye le kplɔlawo ƒe akpadzi ke wogagblɔ hã be nenye be dziɖuɖu dɔwɔƒe yi kpɔna nuɖuɖu kple agbledenyawo dzi le dukɔa me mate ŋu atrɔ asi le tomatoes ŋu le kɔsiɖa 2 kple 3 yi wogbɔna me wa le susu be wòawɔ agbehodzo na Ghana dukɔmeviwoa ahia vevie be dziɖuɖua nawɔ asitɔtrɔ blibo hena nudedetɔ wɔwɔ. Nenemae míawu egbe be ale míawu egbe blaɖa ƒe nyadzɔdzɔwo nuna mi le Ewenyigba TV eza nenyo.